Dobrodošli nazad na Cannelloni's Paintball Palace, moje ime je Cannelloni i danas ćemo vidjeti jedan mali product show off od Tegin Airsoft granate. Molim te, pitajte prvo vaše polje, jel smijete te granate upotrebljavati, i ako da, pogledajte dalje video, vidite koje vam paše, koje odgovaraju i inače lajkujte video, nemojte zaboraviti abonirati i vidimo se kod idućeg videa. Bye bye! So, probieren wir mal. Probieren wir mal. Alter! Dazwischen? Da erschrickt man erst. Ja, da denkst du schon, das Scheiße geht Ja, ja. jetzt gleich los. Oder? Oh, verrückt. Oh, verrückt. Oh, verrückt. Wow. Oh, also als Bang sind die richtig geil. Sehr seltsam. Also als Bang sind die richtig der Hammer. Sincerely off. These videos are simply wonderful. Please like, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell.